Plikebra pliang deng apan karbi risonimzo arang ajaya parman tidika mamai keseng. Karbi Anglong Autonomous Council pen Roy Bakery a trading license alo kangtan. Parokwa Medical Guest House along Radapan ake joy pen se kelangasai kedeng. Kardom Nili News at 7 pen Sami Durmi BP Nonarjik Thai Bertangton pen Karbi People's Hall taralang so along Paikoni ni Pai Krehini Arni Plikebra pliang deng Karbi risonim so aronga je katalon jiapan Tirikama mai seng pontanglo Karbi akai kaching ripet aronga je Karbi risonim so aronga je katalon jiapan Paikoni ni Pai Krehini Arni Karbi People's Hall taralang so along Tirikama mai seng si arpu cepek ponlo Karbi jutang jebat asong mate KCS amai pu Chandra Singh Crow cepayem pupon amai along Karbi Anglong Autonomous Council a Chairman Horan Singh Beapan Tirikam amai pu Lapen Chandra Kanta terangapan Kongchun bang arpu peksi Plikebra pliang deng Karbi risonim so aronga je katalon jiapan anghap thopon tu Tirikam amai adhinarok kachari jiapan Karbi Anglong Autonomous Council ACEM tuliram ronghang apan si Mayalong Chedon Sarpen Maipu Arpu apan Amen Ingwailo Karbi risonim so aronga je katalon kapachun jiapan MLA Sumrong hang apan Bidisar Arpu Pekpon Tirika mamai keseng along Karbi Anglong Autonomous Council Penangan EM MSC Lapen jutang jubat kachinghon abang pu abang piatum chetong dunrenti Hampang Songjatum Kehangadeng Karbi Anglong Autonomous Council a taxation side campaign Dipu Roy Bakery a hempu Durga Prasad Roy a trading license Ingthan Ponlo Pusi Card News along Birtanangle Dipu Roy Bakery a him kedok sandwich along Bab Mate Bikar dokok pu alam pen Dipu Rang Supi along Pray Nipai Kep Arni pen Soluk Sodak Atomon Nangdolo Laso him sandwich kechua jok bang ingkoi dokai ara Dipu Civil Hospital along Sechelang nang setlo hampang asong atum Roy Bakery him along Bab Mate Bikar do pu alam pen trading license ingthan lang ji pu hampang asong atum Karbi Anglong Autonomous Council aphan kaning je paso daklo bonta Paikuni ni pai sirkep Arni Roy Bakery akolat kang putu alam pensi hampang asong lapen Karbi Anglong Autonomous Council angbong chihli thusailo Roy Bakery akulat kang puajok Dipu ITP puton airset prongset atamon jab thulo hampang asong tumakemang ke papleng je apan paduke tongso tong prop angbong Karbi Anglong Autonomous Council taxation side campaign Roy Bakery akulat ahempu Durga Prasad Roy a trading license alo Paikuni ni pai crazy Arni malom so apan kang thanpon ahukum Karbi lo Charlie asong apan pachini Parokwa Medical Guest House along Radapan Pregjam ok Arlo Akeso Paikuni ni Pai Krehini Arni ada por pai sirkep a porpen Arni tili plia por an akejoy pen keso kelangasai kedeng Labangso akejoy pen medical checkup camp Samson Singh in teaching tour amai NGO amai pu Dr. Longki Tokbi Chunbang Vidyaram Singnar Lapen Klembang pu bang piatum pencepatir pi ponsi Parokwa Medical Guest House along Radapan free eye screening ENT Dental and Physiotherapy Kemasai Kedeng Labangso Asai along number 16 Nomati Constituency MSC Ritesh Ing Hipensi Melur Kaiponsi Kachikimo Asai Dengpon Labangso Api Sekelang Jiapan Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi Ari Dengpen Ingpu Ponlo Guwahati Lion Club of Riverview Amai P Dr. Gitimala Patgiri Lapen Penangan Kethekeding Atum Setame Labangso Ajaimek along Chitong Dunsi Mesen Pen Sayang Deng Pachun Ponlo Dr. Atum pen Radapan Asonson akeso haihui langpon pado Lapen mesen adawai haihui setame pi pajir dunsi mesen pen sayamo pachun ponlo Den Pen Card News Channel Perangke Robin B pen Abirta Paikuni ni Pai Krehini Arni Anarlo por Pai Kresi Rachitima Porpen Dogmoka is Division Forest IB along Westige Networking Abehalong Klembang pu bangpi angbong seke kepadopon Labangso aseke kipadopon along Westige CNT Diamond Director Dr. Amiruddin Ahmed
Diamond Director Promila Kilingpi, Star Director Junmoni Kramsapia Tumpensi, Labangso Asai Chapatir Piponlo. Anparta, Dr. Amiruddin Ahmed Pen Laso Westige Networking Abeha Along, Okpran Lapen RJ Kepalang Mesenjia Pan, Kinangsot Ahor Muhai Huido. Pirthe Along Labangso Abeha Pen Kachingthur Dunjia Pan, Joypik, Lapen Prapik. Lasi Labangso Abeha Along Mata Pon Tip Pensi, Klempon Pulote Chingthur Duntek Po, Pujumesen Pen Kinangsot Alamte Tan Pachini Pon. Diamond Director Promila Kilingpi Pen, Westige Networking Abeha Along ke Klem Kedam, Bor ipon nangji lapen laso putak penangan kenangsot alam te seke along Clardak pen lam te than pachini pon. Dengau pen Card News Channel apherangke Robin Bepen Abirta. PD News at 7 amang kalapon sa Kangton Pon Iglo, lang ibam ta Card News Channel, domi takme kurwang tu.